magingaya hari kumvikana imbunda za BM7 na BM12 ku misozi miremire ya za Baruta ndetse na Poezero. Ubona yuko FDNB na FARDC bahinduye ingamba mu buryo bw'imirasire nyuma yuko bagerageje za drone ndetse n'indege z'intambara. Urabona nuko bakoresheje imbunda ziremereye. Zabaye bibi cyane mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mbere na mbere ku mirongo y'imbere rugamba mu misozi ya teritwari ya Fizi birakomeye. Andakava muri FARDC ati twamaze kuvumbura umugambi we mu 23 natwirwaneho wo gushaka kwigarura ibice byinshi hano muri Side Kivu. Niyo mpamvu natwe twakajije ibitero turi gutungurana kugira ngo tubashe kubagarika bataragira icyo bangiza, kuko bafite gahunda yo kwigarurira bimwe mu bice bitandukanye. Ni mugero umubare w'abaturage basize ubuzima mu gitero cy'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa ADF nacyo kiri mu bikomeje kugenda bibabaza batari bake. Ni mu gace kahitwa Mambibi muri groupement Bapere muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Umubare wiyongereye abagera kuri 21 nibo bamaze kumenyekana uvuye ku mibare 15 yari yatangajwe. Haracyari abantu benshi bataramenyekana aho bari, nkuko president wa societe civile ya Bapere witwa Kakwe Kahene Samuel yabitangaje. Yavuze ko rero abandi bantu batandatu basanzwe bashyinguwe, bityo umubare wemejwe wabishwe ukaba ugeze kuri 21. Iki rero ni igitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Roko informa ziratubwira kandi zikatwereka uburyo ki ibintu bikomeje kugenda bihungabana ndetse n'umutekano wabaye mubi cyane. Benshi rero bakavuga ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane kandi bigakomeza kubabaza abatari bake. Andakava muri Side Kivu ati biragaragara ko umubare munini w'abacanshuro ukomeje kugenda wiyongera. Twe twirwanaho na M23 turiteguye. Hari amakuru agaragaza ko aba bacanshuro ba Eric Prince bamaze iminsi bazana ibikoresho byinshi. Turabizi tujya gufata Uvira bari barazanye drone, bazana n'ibindi bikoresho bitandukanye kandi bagaragaza uburyo ki biteguye kurwana, ndetse twabyarangiye Uvira tuyifashe, ariko kuri ubu biragaragara ko abacanshuro n'ubundi baracyongera imbaraga. Ni mu gihe kandi andi makuru ahari aravuga ko abasirikare ba Prince bifashishije amadrone bagize uruhare rukomeye mu bikorwa byo kurwanya FC muri teritwari ya Warikare. Umuvugizi wa Eric Prince yanze gutanga ibisobanuro birambuye kubijyanye nuko bagiye bohereza abarwanyi benshi. Mugero amakuru avuga ko ibikomeje kugenda bikorwa byose biri gukorwa mu gihe Eric Prince uzwi nk'inshuti ya hafi ya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yahawe inshingano n'umuyobozi wa Kongo mu gufasha mu bikorwa bya gisirikare byo kurinda umutekano ndetse no gukusanya umutungo w'amabuye y'agaciro mu gihugu. Amasoko y'amakuru ya Reuters aravuga ko atavuze amazina ku mvo z'umutekano, aravuga ko abarwanyi ba Eric Prince bafashe ingabo za Kongo bakazifasha mu bikorwa bitandukanye by'ubutasi byo kurwanya umutwe wa M23. Ku rundi ruhande amakuru aravuga ko Blackwater ishobora kuba igiye gukomeza kohereza abandi barwanyi mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru mu gihe ubuyobozi bwa Kinshasa buzaba bwabisabye. Umutegetsi muri Minisiteri y'Umutekano yavuze ko kohereza abarwanyi b'uyu munyamerika byakozwe ku busabe bwa Kinshasa mu rwego rwo gushyigikira igisirikare cy'igihugu. Ku rundi ruhande Minisitiri wa Amerika w'ububanyi n'amahanga yemeje ko nta masezerano yigeze agirana na kompanyi Eric Prince, nubwo rero hari amakuru avugaga ko AFC ishobora kuba yarigeze gufata Prince. Icyakora ayo makuru ntabwo arigera agira icyo avugwaho nabo bireba. Kugeza ubu urugamba rwo rurakomeye kandi rurakaze. Ibindi reka tubaze Roko informa wacu Safari. Wiriwe neza? Wiriwe. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi turi kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 11 Ruhuma 2026. Turagira ngo rero udufashe utubwire situation bihagaze gute?
ndakubwira ngo uno mugoroba ni mwoto kuva ku isaha y'isaa yine nibwo ibintu byahindutse saa yine z'amanywa. yego aho n'ubundi bagerageje buryo kimwe guhindura umuvuno, bari gukoresha imbunda ziremereye kugeza amagingo kandi zirasira kure. Bigaragara ko bitari buze korohera AFC ndetse no gukumira ibi bisasu bikomeye, kuko bamaze kuvumbura ko nta bikoresho wenda byanira ibyo bisasu bihari. Akaba nayo mpamvu bari gukoresha izo mbunda, kuko hari kumvikana n'imbunda bita BM7 na BM12. izi n'imbunda zirasa mu birometero birebire, urumva ko bazishinze kure, ariko bari kurasa mu bice bya Baruta no muri Pwezeho. Harimo n'ibiri kurangira n'ubundi bigiye aho abaturage batuye. Ubona yuko FDLR na FARDC bamaze guhindura ingamba ndetse n'uburyo bw'imirwanire, bitewe n'uko bamaze kubona ko AFC noneho yubatse ibirindiro bikomeye. Izo ni imbunda ubundi zikunze gukoreshwa ahantu bashaka gusenya ibirindiro by'umwanzi byananiranye. Ubwo urumva rero amaginga ya urusaku ruracyumvikana kugeza amaginga ya, nuko ubwo ntabwo twari twamenyeriza, ariko icyo nakubwira cyo ni uko situwasiyo imeze muri bino bice byo mu Minembwe sahi. Ni mu gihe kandi n'ubundi ibyo byose biri kuba hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda ntoya muri ano masaha ya mbere ho gatoya, mu masaha y'isaa 8 mu bice bya Makobora. Bivugwa ko n'ubundi naho muri Makobora hagabweho ibitero aba FDLR bashaka buryo ki bafungurira nzira ikomeje kuba imbogamizi AFC yafunze yo mu onoza n'ubundi muri iki kiyaga cya Tanganyika. yego kugeza ubu kubirebana n'imirwano mu Minembwe, mu by'ukuri biravugwa kandi biremezwa ko abaturage bari kwigiramo ibyago. kugeza ubu amakuru babashije kumenya kuri ibi nayahe bwana Safari? Niko bimeze n'ubundi. Urabona ko uburyo izi bombe zikora akenshi na kenshi aho bazyohereje hari igihe n'ubundi zirengaho, bitewe n'uko bivuga ko bamwe bari kuzikoresha harimo ababa batari babimenya neza. Bigaragaza ko n'ubundi hari izirenga n'ubundi nk'uko bigenda bigaragara, aho bisenya imihana zikagwa no ku baturage. Urumva n'ubundi harimo abakomeje kugenda bava no mu byabo maginga kugeza ubu. Harimo abatangiye gufata utwangushye bicuma bajya mu makaritsiye, ariko ataba ngo bagiye, bari kwicuma nyine bava mu makaritsiye bajya mu yandi, bitewe n'aho n'ubundi biri kugwa. Urumva n'ubundi ntabwo ibyago byaburumba umutekano wahungabanye. buno buryo bari gukoresha butandukanye cyane n'uburyo muri ino minsi bari barimo barwana. urabona yuko bahinduye uburyo bw'imirwanire ku buryo bugaragara. yego ibi byose rero biri kuba n'ubundi basa nkaho ari nko kwihora, kuko bamaze kubona ko n'ubundi AFC ishobora kuba yarageze hafi n'imbaraga, bafite ubwoba. ni nayo mpamvu bari gukoresha ibi bice kugira ngo bakomeze barebe uburyo ki basa nk'abari mwita AFC ikomeje kwakwenderera igetaho imbaraga. Akaba ari bwo buryo bari gukoresha maginga. Nakubwira yuko ntabwo wavuga ngo iyi mirwano ntibusige yangize byinshi, ariko izi mbunda batangiye gushinga mu isaha y'isaa 4 kuri uno munsi kugeza amaginga zikaba zikirasa. urumva ko ziri bwangije byinshi uko byagenda kose. natwe turakomeza tubikurikirane isaha ku isaha. ubwo ndi bwongere nk'amakuru yari byatewe muri izo mbunda ziremereye bari gukoresha. bafashe bakunda kwica Kalongi, aho n'ubundi byababaje cyane AFC na MRDP twirwanaho nyuma y'uko bakoze ibikorwa bibabaje bitera isoni ku baturage bari bavuye kwihahira bakabaka ibyo bavuye guhaha, ndetse bakanakubitwa. ubona yuko AFC noneho yashyizemo imbaraga ibyo yakoraga, babona ndetse nkaho itari kuba ifite gahunda yo kuba wenda yakwagura, bitewe n'uko bafite poroje ndende. ariko ubona yuko bagiye kwibasira tuno duce noneho tunegereye utu duce n'ubundi basa nkaho bari guprotekitinga twa Minembwe na za Mikenke n'iyi Pwezeho, ndetse n'utundi duce tugera muri 3 dusa nkaho
ari two sibaniro bakeneye ku rwego rwo hejuru. Ku mpamvu rero zikomeye urabona yuko hahindutse umuvuno ukomeye ku buryo ubona ko aba AFC bari bube bakubita inshuro aba FDLR batareba neza, bakaba bakwisanga n'ubundi bageze mu matware yabo y'ibyo bigiye bitandukanye cyane cyane azariho kuko habayeho gufunga, ni nayo mpamvu habayeho gutera baturutse mu mpande zombi, kuko wabonaga ko AFC yarabashije gushorera iki gisirikare cya FDLR na FARDC, ariko abiga tactique nshya bagenda batera baturutse mu bice bigiye bitandukanye, basa nkaho bacanganyikishije MLDP turwana na AFC. Ibi bintu bisa nkaho byakoze ubona yuko biri gutuma habaho kudindiza kuba AFC yarugenda ifata ibindi bice, ndetse ukaba ubona ko bakiri mu kaziga. Ibi ngibi bikomeje kurambirana, abantu babwiye ko imirwano iri kubera muri ibi bice bavuga ngo ntabwo bishoboka, ntibibaho ntabwo imirwano aba mu gace kamwe, ariko nakubwira yuko ubona yuko isaha iyo ari yo yose naza kugutangariza mubwira ko noneho intambara yagutse yageze no mu bindi bice bwana makuru. Safari biri kuvugwa ko ari minisi ikomeye yamaze kugera i Bujumbura, igomba kwambukwa ikagera aho ngaho muri Uvira mu rwego rwa operation. Zo bihagaze gute? Update ufite nize kugeza ubu? Magingo y'ubundi ibikoresho ndetse na deployment zose nakubwiye yuko ibyinshi bigwa ku kibuga cy'indege cy'Ikaremi, none mu kuva ku kibuga cy'indege cy'Ikaremi bikambukira bita Rumonge, bikashyirwa mu mamodoka bikajyanwa kuri iriya kote, nuko bikambuka hariya byambukira n'ubundi mu mujyi wa Uvira, kuko hari gukontororwa mu matware y'abaFDLR na FARDC. Urumva rero n'ubundi ibikoresho byo bakenera ibikoresho, kuko nakubwira yuko lokoteri ziri gukora ibyo ako kazi urabona ko ari shyashya. Abantu barimo babivuga, ndimo numvira izi ni indege zitari zagakora na gatoya. Urumva ko ibikoresho byaje kandi bariteguye mu bigaragara, kuko ni ibintu bitajyaga bivaho habe na gatoya. Kugeza ubu ni igiki cyahindutse? Icyahindutse ni ubwo buryo n'ubundi bwo kuba barimo bashakisha buryo ki batabara, ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze. Wenda ucikiyeho gakeya hari bukomeza imirongo y'imbere y'urugamba bakawuca bamuvura director. Kigeze bibaho aho wabonaga ko ku mirongo y'imbere y'urugamba inzobere zabagaho zikaba zanafatwa amatekwa, ngira ngo wigeze wabyumvaho mu minsi yashize harimo umusirikare mu majoro nawe yafashwe amateka w'ingabo z'u Burundi bitewe n'uko nta butabazi yabonye bwa hafi. Urabona yuko nyine bahinduye plan strategique y'uburyo ki bagomba kuyobora icyo bita urugamba. Kugeza ubu biri kuvugwa ntabwo bikiri ibanga, baba komando kabariwe M23 maze amezi arenga 8 itoza, yavuga ko bamaze kugera mu misozi ya Minembwe. Bahageze gute? Turaza kwitega iki kugeza ubu bwana Safari? Magingo ya icyo nakubwira cyo noneho ibyo abenshi bavugaga ko bishobora kuba ari wenda ibintu byo kuba ngo bitwaza ngo abasirikare ba AFC ni bakeya, yego ntabwo biri bize koroha, kuko noneho magingo nakubwira yuko uzi ko mu minsi yashize twe bitugeraho cyane tuba tubyumva. Mu minsi yashize uzi ko habonetse abasirikare bagera mu 5,000, none hiyongeraho abasirikare barenga 7,000. Urumva ko n'ubundi ereri no kuziba icyuho bigiye kuboneka, kuko urabona ko ku mirongo y'indege y'urugamba AFC ifite morale idasanzwe, ndetse isigaye nayo ubona ko igenda ikora deployment igira bamwe ijya kuvutsa abandi ikazanamo abandi. Bashyiramo yuko urugamba rugiye gusubira ibubisi magingo aya. Reka tuje n'ubundi mu bice bitandukanye muri Fizi, tuvuye mu Minembwe nyirizina, mu bindi bice bya territoire ya Fizi ho comment la situation? Nakubwira ko muri zone ya Uvira ibintu byabaye ibindi mayimayi ikomeje guca ibintu, ndetse bivugwa ko ashaka ari n'amanuza ubwo twavuga nk'iki bishobora kuba ari nk'amarenga ko
AFC ishobora kuba yashaka kwinjira mu mujyi yavuye kuko ngo byagiye bigaragara abakurikiranye izi ntambara cyane kandi ndumva byaragiye bibonaboneka biravuze ko n'ubundi iyo Mayimayi cyangwa Wazalendo yatangiye kwinjira mu bikorwa byo gusahura ku mugaragaro noneho bitari ibyo kwanga bararindira ijoro n'iki baba bafite n'amakuru y'uko AFC ishaka kwinjira mu mujyi Nigeria ni mu gihe n'ubundi rwikanga ari rwose ubona ko abasirikare bakomeje kwirunda muri uno mujyi wa Uvira nyuma yaho n'ubundi abashije kubasunika bakaba babajyana n'ubundi hafi no mujyi wa Uvira nyuma y'uko aba FDL bari babashije gusunika AFC bakabageza muri Sanje urabona ko n'ubundi AFC yongeye kugaruka mu bindi bice mu gace gato ka Kiriba ubona yuko n'ubundi hari urwigango rukomeye cyane kandi rushobora kubyara ikintu gikomeye muri uno mujyi wa Uvira rero wenda tunyarutseho muri zone ya Fizi ariko muri biriya bice za Kaskezi nyuma y'uko ingabo z'Uburundi zivuye muri ambushyama 23 aho zari zambutse urabona yuko Tanganyika yabaye umuriro Tanganyika nta muntu n'umwe ucaracaramo urabona yuko ibintu byahinduye isura muri ibi bice ndetse ubona ko impamvu Minembwe ikomeje kubamo ikibazo ari kubera ko abasirikare bari gukora akazi katoroshye ndetse ubona ko AFC yafunze inzira zose z'igitaka kugira ngo wenda ise nkaho iburizamo za deployment nakubwira ko ubu biri kugora komisiyo ihanganye na AFC kuri deployment kuko urumva bamwe baturuka za Karemi bakajya guca za Rumonge bakazagera bakazenguruka Bujumbura urumva ni ibintu bigoye cyane ariko bitari buze kuborohera kuko bivuga ko izino ndege z'intambara zaje hari ikintu ziri bufashe AFC. Yego kugeza ubu mama 23 yace ku ruhande iravuga iti turashaka amahoro Kinshasa n'icyo yashaka twiteguye kurwana bivyo turaza kuzitegaho iki kurikije uburyo byavuzwemo ugakurikiza na situation kuri tele magingo ya n'ubundi urabona yuko AFC yamaze kwipanga urugamba kuko ubona ko n'ubundi igihe bavugiye amahoro ntabwo nigeze numva imirwano irekera kandi ku ma akse agiye atandukanye ibyo kubanga amahoro azaboneka leta y'Kinshasa n'ishobora kuzabikozwa bitewe n'uko impamvu mvuga ko itabikozwa nakubwira ko nubwo ibyo byose biri kuba ibitero biri kugenda bari mu turere dutandukanye kuko n'ubu za Bukavu muri ya parike y'Akabuzi Byega hakomeje kugaragara n'ibitero ibitero biri kuza biri kugenda bituruka mu bice bigiye bitandukanye saha gusa biri kugenda bibera no muri Nord Kivu urabona ko biri kugenda biza bigakubitana n'ijambo n'ubundi bya General Sultan Makenga mu mihigo bagiye bahiga mu ntangiriro z'uno mwaka kuri kote ya FARDC bahize ko batagomba kumvikana na 23 bazabasunika no mu mihigo y'abayobozi numvise mu minsi yashize ko n'umuyobozi wa guverineri wa Sine Kivu yavuze ko n'ubundi ubwirwa baribenge mama 23 bagiye kwikubitana mu bindi bice yose ifite bakabakuramo ndetse bakaba abana bageze Goma urumva ni amagambo agenda atangazwa kuri kote zose urumva ko inzira z'amahoro zo ntabwo zishobora kuba bitewe n'uko leta y'Kinshasa nta bintu byo kuvuga ngo irashaka inzira z'amahoro kuko magingo ya nta hantu zava bitewe n'uko magingo ya bitashobokera ko byibuze n'abasirikare bari muri biriya bice leta y'Kinshasa ntabwo yashora igisirikare mu kuba wenda bahagarika ino mitwe y'abamayimayi ukurikiraho Wazalendo bamaze kuba ingabo nyinshi ntabwo byashoboka n'ubundi gahunda n'imirwano guhagarara ntabwo bishobora kuba byabaho bitewe n'ukuntu abantu bose bipanze mu mirwano kandi ubona yuko bakomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye ubona yuko nta nzira z'amahoro bashakisha abahunga urugamba byo bihagaze gute kugeza ubu amazinga ya nakubwira yuko nyuma y'aho n'ubundi
bigaragaye ko bamwe mu bafite ubwenge bagiye bahunga benshi baraniripotinze mu ibanga rikomeye bitewe n'uko bamaze kubona ko kurwanya gutsinda M23 bitaborohera, ndetse bamwe bakabona ko kugira ngo bajye ku mirongo y'imbere bapfe bagahitamo kuba nyine bahunga urugamba. Nuko situwasiyo imeze, nakubwiye ko bamwe hari abagiye biyahura, hari bamwe batorotse barabyumvishije na leta y'u Burundi yarabitangaje, aho bafashe umwanzuro ukomeye wo kuba bakwima noneho umusirikare pasiporo isanzwe. Abenshi barigendeye, abenshi baragiye cyane rwose, uretse wenda ko batangaje umubare muke, ariko nakuvuga ko abasirikare bake b'aba FDNB babashije kugera ku mirongo y'imbere y'urugamba, cyangwa babashije kugera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Magingo aya abonye akaruhuko ko biri kuritaninga agasubira i Bujumbura, aho kugira ngo agaruke ku mirongo y'imbere y'urugamba ahure na AFC bamwica akipira. Haba wenda hari abandi bashya baherutse kuzanwa twagiye twumva mwise n'ubundi guhindura. Nakubwira yuko FDNB yahinduye uburyo bw'imirwanire, bagenda bazana abasirikare basha, bamwe bakaruhuka abandi bakaza bagakora akazi. Ntabwo bakibagwa ngo barabajyana wenda ngo barajya mu rugo, reka da, bafite korutire babakorukiriramo ku birindiro byabo baragiye bashinga, hanyuma bakabaruhutsa barinzwe. Abarundi bakabaruhutsa bakongera, ntabwo bagikora igihe kinini, ubona yuko n'ubundi hari icyahindutse. Ndetse kandi hari n'umusaruro bisigaye bitanga, kuko ntabwo uru rugamba rwigeze rubaho ko AFC zahura na kuwasiye bahanganye kugeza ubu ngo bigeze aya magingo nta bice byinshi AFC yari yafata cyangwa itari yapushinga aba basirikare. Urabona ko harimo impinduka zikomeye nyuma y'uko haje abahindu special ndetse n'aba-TDF basa nkaho ari aba special, n'abarundi bari ku mirongo y'imbere y'urugamba ni abasirikare b'intoranywa. Urabona ko n'ubundi imbaraga zihari, AFC urumva ko hari umuvuno igomba kugira kugira ngo irebe buryo ki yapushinga iki gisirikare cy'intoranywa cyaje guhangana nayo. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe udukurikiye bwa mbere cyonde sabone, ntuzongere gucyo ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.